bahika ariko Imana yo mu ijuru imushitsayo umwana nawe aramwegera baraguma bariruka ku bitaro abamufashije Bujumbura nabo Imana yo mu ijuru baheze umugisha kuko ari hari yagwaye naba wenda ntibahazi cyane ariko urumva bahamenyereye bacaga ahantu n'ahandi bakamenyana n'abaganga bagashobora kubimufashamo Imana yo mu ijuru ibampera umugisha abana habe nabo nuko bari bameze uyu muhungu ntiyo kubwengwa mbwire ngo mama ngo papa ameze gutya jewe umwe kavuga ngo muzamumpisha muzoreke nze nyitorera ugenzi nje nkinize ndebe mpe ku mwana umunsi napanze ngo ndagenda bama bambwira ngo baragenda ariko nkabona yuko ari ukwangirira yuko bashika gusa ngo ndebe uko bimeze ariko naje bumwe ngakomera umunsi umwe ndavyuka ndapfukama mu cyumba yaragihara aremvye mpambo nabyabuze ndavuga ati wa mana we uko ntakantu yakoze umwibukiraho habe nakama tije ko mpambibona mbizi tiki yagize gutya kijyagize gutya yagazagura ama costume tabwo yagaza yambara nkabandi nararuwengeza kuri zine yatanze ari shasha kamubwira ati se kubera iki uza wiyambura ihuzu ufite nzima igaragara ukayitanga ngo se none ngo uzushaka ngo ntange icyo ndakunze ngomba gutanga icyo nkunze akabikora gutyo parura abantu yaguriye ibitenge ndavuga ati Imana nukuri tubuze icyo mwibukiraho ikiwo kimwibukiraho kamugarura Imana ishima Imana irabikora yeme mureke tugira ako igihe wagize ikibazo ubwira Imana ngo aka abana bakagira umunsi wo gufunga abana b'impinja akagakobwa narahumiwe n'uyu muhungu muto umunsi umwe bagiye ku ishuri batariye baragaruka ntibajya baravuga ngo uyu munsi mama ngo ntitujye birirwa mu ntebe abana bagasinzira bakicura ababo bakaza kubareba ngo baje gukina bakavuga ngo ntibagenda ngo turafunga gusa mwabana mwe ni mujye mutarambukira mu ntebe ngo turajya nijoro ndavuga ati wa mana aya mafungo y'abana b'impinja uyarebe Imana ivyo byose twagiye twisaba ivyo twavuze byose irabikora Imana ihabwa icyubahiro nuko nyine tutitoguma gusubira mu byo bavuze ariko umwana wanje bukuru ndamushimiye bivuye ku ndibaza umutima abandi bose mwarakoze kandi namwe ntako mutagize icyo utarakoze ntacyo yari afite ariko umuntu wese yaragerageje ko yari afite umwana wanje yarakoze arakora abandi bagiye guhaguruka tutomenya umubare w'ifaranga yari amaze gutanga nubwo twovuga ngo tuzishire ku rupapuro nuko niti twozimenya Imana yo mu ijuru naho hari imuheze umugisha none ndabashimiye bamanye nacu bavuye umusasa nukuri kumva igikorwa kiki ugatanga amatike yawe ukaza kujya nuko biba biri mu mutima wawe aba bose bavuye muyinga ntabwo bazanywe no kuvuga gusa ngo baje kudishigikira baje kureba iby'Imana yakoze ndagira namwe ko murabona iriya nkovu aka gakobwa niko kavuze ngo bazozamuseka ngo nibazozabona iriya nkovu ngo erega bazozagira niko yavutse toyaye yazabanaga ibyo nyine tahovye tahiwe niko yatekereje ariko umubiri ni kuzumera uzuburi muzima none ejo ugahinduka hari umumama umwe wambwiye ngo yagaze aje gusengera n'umutsima ngo agasenga ngo ntamenye igihe yari senze ngo yamusengeye yeme baradusengeye kujuzi bazasengera umusazi badahumeka nukuri baradusengeye twagaza tuza hano ninga bagasenga ahantu hose nciye nubwo ntambutse abinjiye bagasenga tiyeme uko ana amasengesho mwacu gusa tinukuri Imana uzabikore Imana irabikora takwitagize yeme nukuri nyaravuze na hano ndavuga ngo ntashimwe nyobona peza Imana kugira ngo kubyo yakoze kandi umugore utihanganye no gusenya yose ariko ndagushimiye kuko wanyihanganiye ukangwaza nkaba naragarutse Imana igasubira ikangaruraga iwawe Imana yo mu ijuru nishimye ndashimira abana mpereye ku muhungu wanje mukuru Masunu twabaye twicaye ndavuga ati ndagushingira sha abanza kwigirana urashaka jewe nashatse ndi munsi yawe bumwe nariko ngira ubwoba bati
nashingiye umwana akiri muto ti none nyine ngiye kugenda ni Imana ari kunyongorera. Ariko nanone ntiyari na mutoya, umuntu mutoya ntaza ashaka. Mu by'ukuri ndagushimiye hamwe n'umuryango wawe, madame wawe. Mu by'ukuri sinabisubiramwo, abandi barakoze buririra kuri uyu mwana. Hari kurya umuntu wananiwe ababyeyi be, wa muntu muzomwita ikigwari. Hari uwonaniga uwiwe, aho jewe ntaza mbona data yakazagira gucya nkamangira gucya nkirukanga nkamutora nkamuzana. Nukuri kw'Imana buriyinga izakazishikano nkeya n'idolari 200 zo kugura imiti kumutera muzu yewe manuka tuje ku bitaro turebe uko bimeze ngo hari umuganga ngo afite hano ngo amukurikirana ngo reka ngo abanza arebe uko biza kugenda. Ariko rwose jengeye gushima ibintu bitari byinshi. Ndashimira mitwarite ya hano muri abantu beza cyane nuwo guhija nagiye rivuye ku mutima. Nukuri ntako atabagize arivyo yabonye vuye ku mutima bayakoze. Hari n'ubu ufite umutima wo gukora ariko akabura ikintu atanga kandi birababaje rwose. Ikindi ndashimira pastor umuvyeyi wacu Mutwari. Nukuri ko Imana yakoze ikintu kinkora ku mutima. Rero biriya bintu wakoze byo kuzana muzehe hano, hari abagabo benshi, hari abasore benshi, hari abagore benshi, hari abantu benshi batandukanye. Je nzoguheza inka mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu nzomuha inka uko nzoyibona ingana niko nzoyimuheza. Bwana asifiwe. Ntabwo dutinda kuko ibiri ku mutima ibyo ni byinshi kandi ni amashimwe. Reka nanone Revera nadufashe, Revera Gaspard nadufashe iri jambo tuhaye dusoma, iri jambo tuhaye twiga Abaefeso 3:20 kugira ngo tuje mu wundi mwanya. Abahari ni basoma. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Amen. Bwana wetu wasifiwe. Duheze Imana yacu icubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Dutangije dushima Imana yacu itugiriye neza, tukaba tugeze kuri uyu munsi. Imana yacu nishimwe. Imana nishimwe. Hanyuma kuko babivuze, amashimwe turayafite, amashimwe murayafite, ariko ntabwo dutwara umwanya kuko amashimwe nibyo byo kujya by'Imana tuzohora dushima. None Imana yadukoreye iki, ejo izodukorera ikindi, kandi tubonera Imana mu bitangaza. Bwana asifiwe. Rero twaragwaye nkuko mubizi, turagwara tugera kure, ariko nta kure Imana itokura umuntu. Turagwara turongera turagwara, tumanuka ku bitaro tugera kure muri ibi bihugu, ariko tubona ukuboko kw'Imana, turavugwa turakira. Bwana asifiwe. Kandi ndashimira Imana, burya utaragera mu kibazo ntuzi umenya uburyo uwo citwaramwo, ariko nari mfite kwizera gukomeye. Imana yacu nishimwe. Numvaga ntako nzoba kandi nkumva nta kibazo nafite. Tinimfa nanone ijuru sijyo gizaba, tinimfa nanone nzoja no mu ijuru, nkabona ntawe nanduranije nawe, nanone nkabona iryo juru naryo napfuye nzorijamo. Nanone ntabwo abarundi baza bavuga ngo rufutsaho rukiri, ariko abakuru b'iwacu bakavuga ngo aho gupfa none wopfejo. Nanone turagwara, Imana iba bugufi yacu, itwongerera kwizera.
nanone muri ya ngwara baravugaga ngo kanseri ngo ntizikira, ni benshi bakize, si jewe njenyine. Ariko sinje gutanga ushuda y'abandi, ariko nanone nayo twonayitanga kuko iri jambo ryonyine dusoma, ijambo ryo kwizera, tuvuga ngo ba Aburahamu bande bagize kwizera, nico gituma natwe tugomba kugira kwa kwizera. Bwana asifiwe. Nanone ndagwara, tuja mu bitaro turavugwa, harabo nariko nereka amafoto, nawe nuyakenera tuzayakwereka. Nanone twari tugeze kure, ariko tubona ukuboko kw'Imana, Imana yo mu ijuru nishimwe. Bwana asifiwe. Mu by'ukuri ntabwo twagomba kubivuga cyane, usibye yuko Imana ni ngari, kandi buri muntu uwo ari we wese azayibona gutandukanye. Mwibuka n'abari abagabo bamwe babonye Yesu nk'umukiza, abandi babumubona nk'umuganga. Imana umuntu yoyivuga uko ashaka, ariko Imana isumba byose. Imana isumba abaganga, Imana isumba bariya biza amasiyanse n'ibindi. Imana ni nkuru. Kuri ubwo dushimiye Imana yadukijije, Imana yacu nishimwe. Yeme, gushimira Imana ngiye gushimira n'abantu, kandi nta handi Imana ituye mu bantu. Bwana asifiwe. Tukimara kugwara, mu by'ukuri njewe narinzi yuko ndi mutoya, kabona nta mirimo myiza mfite, ndetse mugabo, ndetse abantu bo nkunda bigeza. Ndagwara, harabo twari turi kumwe mu rugo nijoro, bariko bambwira ngo nije wari kubahishiramo kwizera, ibo bacitse intege. Nanone ba bantu badusuraga, banyajambo na ba Madame Kayira Nyagafizi, baranyinjiranye banshiraho amaboko baransengera. Muza musengera abarwayi. Iryo itaje njewe ryasubiye kuza, rirasubira rimbamo gakeya, ndi mu gusengera abarwayi. Baba bari mu ngorane zitandukanye, baba baribwa n'uyu mubiri, ariko nitwabona twambuye uyu mubiri tuzaruhuka. Uyu mubiri n'ugwara, uyu mubiri utubujije uburyo. Ariko nanone abo bantu noje kuvuga ngo runaka na runaka nogira uwo nsiga, ariko uyu muhana wamutonda agashanga. Isabana niko bazavuga ngo gutonda agashando, tumaze kwibagirwa ikinyamurenge. Bama batonda agashando, umwe akava undi akajamwe, ndetse nkaruha no kuvuga. Kandi nanje mu mpano nkeya mfite ngira iyo gusurana. Na Pawulo yaravuze ngo yirate Kristo. Iyo mpano mu by'ukuri habe ni musasabaza bagira iki kibazo kera nkama mvuga ngo sinza ndeba ku matike. Iyo mpano ndayigira, zabwagiriza n'ubu mvuye za Kavumu. Mu by'ukuri impano zanyu ni muzisese, zisubire zibeho. Bamwe bogira ngo twasize impano iri iwacu mu Minembwe, ariko naha hariho abantu bazifite. Yeme, nimukomeze ico mufite, mutacakwa. Nabonye Imana nyibonera mu bantu, bamwe bakaza sinari nkijya. Ingwara neza ukabona umurwayi wawe nta kihaya arya, nushaka uzorire aba yagiye. Sinari nkijya pe, inda yari yarahuye n'umugongo. Ese noriye kandi ingwara yari yanturutse mu kanwa, nta buryo. Abantu ifaranga izo zoguma zikaboneka, habe n'abakora muri beneri nabo wenda bazabazibura. Nabonye umunsi umwe ifaranga zidushirana, umugore ati nta faranga, terekaga ngume hano ku buriri harakundi. Mbona Pascal araje, nari nsigaye mwa mirinda gusa, ampaye mirinda ndamwa. Niko wa Imana iguhese umugisha, nutagwisari uzasarura. Yeme, nabonye Imana kuri uyu musozi abayumbi
barimwo ba mwene data Peter, barimwo ba Mitera, none bari batumwe n'ababo. Kurya umuntu azagenda umukozi watumwe n'abandi, n'abayumbe bose baraje. Kandi ni wasengera umuntu ufite n'ifaranga uzozisige, kuko kurya gusenga tibihagije. Wosengera umuntu uri mu kibazo aho ukagenda udasize urufaranga, ngo wa muntu we agire gute? No kuri za faranga mwari ko mumpeza kamwaga mirinda, amaraso akagenda, mirinda igasubira ikinjizamwe ayandi. Imana yacu nishimwe. Imana ibagirire neza. Simwe gusa babampaye ifaranga nyabahire n'umwana wacu, ariko hari uzugira umwana ukaza umurebera iriye, Imana izokongerere. Kandi Imana iguhagurutse ugere muri Amerika, ibipimo ntibigashire. Mwana wanje uzahaguruke kandi nugere iriya, nabwo ntukibagirwe. Aho nanone suko muzehe bwana mukubwa Tarasisi Gafirira isawa Pasteur Gedewo, muzukuri ni mukuru wanje, ariko mufashe nk'umubyeyi. Yarazaga akambwira ngo uko kurumva gute, agasenga agasubira akambwira ati haguruka uje ku bitaro. Timuze tinzogenda, agasubira akagaruka, bityo nawe agakora. Twagiraga abasaza ruguru iwacu bagiraga ikibazo cyo gukomeza ifaranga, ariko iwe ntababamwe. Umusaza wo kuvuga ngo aguheze urufaranga yoguhaye inka, ariko uwo mutima wagize mwiza wo kumba bugufi, kiyo napfaga wasigarana irungu, ariko umba bugufi, urangwaza urankurikirana. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Ndashimira abana banje. Rero reka mpere ku mugore. Hari uwohera ku bana ataravuga umugore? Hariya Adamu ngimana ngibona nkari ngombwa ngimuremera umufasha umukwiriye. Kandi abagabo tugira uko duteye, inza nama nshamuka nawe ufite uko uteye. Habe nubwo ngwaye inza nama ngira gutya ibintu nkabivuruka, ariko uyu wacu akanyihanganira. Kandi umugore utihanganye no gusenya yosenya. Ariko ndagushimiye kuko wanyihanganiye ukangwaza, nkaba naragarutse. Imana igasubira ikangaruraga iwawe. Imana yo mu ijuru nishimye. Ndashimira abana mpereye ku muhungu wanje mukuru Masunu. Twabaye twicaye, ndavuga ati ndagushingira sha. Abanza kwigirana, urashaka? Jewe nashatse ndi munsi yawe. Bumwe nariko ngira ubwoba bati nashingiye umwana akiri muto, ti none nyine ngiye kugenda, ni Imana ari kunyongorera. Ariko nanone ntiyari na mutoya, umuntu mutoya ntaza ashaka. Muzukuri ndagushimiye hamwe n'umuryango wawe, madame wawe. Muzukuri sinabisubiramwo, abandi barakoze buririra kuri uyu mwana. Hari kurya umuntu wananiwe ababyeyi be, wa muntu muzomwita ikigwari. Hari uwonaniga uwiwe, aho jewe ntaza mbona na data yakazagira gutya nkamangira gutya nkirukanga, nkamutora nkamuzana. Tumwakaza mubona hano imyaka. Nuko ari umubyeyi wanje. Nawe papa ndagushimiye. Inka zaragiye, abamayi barazinyasa. Ariko nanone Imana ibyo dufite byose nibyanje nawe. Aho dukura ubushobozi subwawe subwanje nubwacu nubw'umuryango. Nubw'umuryango ndagushimiye kuba waritwaye neza hamwe n'umugore wawe. Bacu hari uzushaka n'umugore, abakazana benshi ko baratata ubu ngubu. Ariko uwo mwana wacu, uwo mwana wanje ndamushimiye, yabaye umwana mwiza mu rugo. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha iyari.
azobyare hungu na kobwa. Ndashimira Pasiteri Martin, ni umuhungu wanje, nubwo muhaye mubona agiye nko kundusha imyaka ariko nayo si myinshi. Nawe yaranyegereye kandi uranabikwiriye. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Umunsi ngwara Pasiteri Mutware ntiyavaga mu nzu, ndamubwira ati genda witegure ejo uzonjane ku bitaro, tuko ningwaga hangaha tibazonseka, ni mwebwe muzoba musigaye umusozi, ni mwe bazovuga. Twama tumanuka, niwe wanjanye ku bitaro bwa mbere. Nanone nshitseyo mbona ukuboko kw'Imana. Yeme sinovuga ngo runaka na runaka. Imana yo mu ijuru kubagize ico bakora, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira nanone tumaze gushika hariya hepfo ku bitaro Pasiteri Jaros, kandi ko murabona madame wiwe hano. Itorero n'umuryango, itorero intumwa zo hambere zahoraga hamwe zihuje umutima, banasangiraga n'ibyabo. Nanone Pasiteri azi ibintu nuko amavogera igihe mwebwe murinze ngo babaheze utunomero, iwe kera babonanye na dogiteri. Nanone waje turabashimiye mu by'ukuri. Kiyo nja kuba umugabo udafashe, aba bantu bazamuka representation yose iraha. Ndagushimiye. Ndashimira nyakubahwa representa. Ubushize mwaramubonye niwe waje kunshingirira umwana, none kandi aje muri ibi birori. Ibirori byanje ntari mu kubisibamwe, hasigaye kumenaho amavuta nico kandi na azobika. Si uri mu kuyashiraho abandi bose, ni uri mu gusengera abantu, niwe mukuru wacu twese hano. Nuko n'uwo munsi nawe uzotegurwa mu by'ukuri hamwe na staff yawe, ariko ni mwebwe muhamuduhezagira. Turabashimiye. Imana yo mu ijuru igume ibaheza amavuta yo gukora umurimo w'Imana. Bwana asifiwe. Nanone turabihiga, turavuga ngo Mana ni wadukiza, tuzoshima Imana. Nubundi twarayishimye, ariko nanone turavuga ngo reka duhamagare aba bantu. Tukibivuga turi batoya, tubibwira itorero rirabyemera n'umuryango. Nanone badufata mu bitugu, batuje imbere, baradusabira. Niwo uyu munsi torero ya EPG, reka Pasiteri Sebagabo ahaguruke dukomere Imana yacu amashi. Jewe ko ndumva kera irungu ryawe uragiye, kandi abantu bari mu kugenda musare bari n'abapasiteri bakama bibagirwa, ariko ntukibagirwe. Nawe turavuze ngo niwe duhagurukije uduhagarariye, turavuze ngo Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Amen. Hanyuma dutekereza gukora ibi bintu amajwi yongorera sasa, guhamagara abantu. Aya mafaranga arundi uri mu kuyakoza hariya ku isoko nta kiri mu kuvamo. Ibintu zarazamutse zaraduze mugani w'abarundi, ariko nanone turavuga ati se ba bantu baduhaye amafaranga yo kwivuza tibo duheze yo gushima Imana. Turabakomangira, bamwe biri mu kugora ariko abandi bakumva. Kandi sinabiriya gusa, natwe dufite ifaranga. Musarire zinshi nazibonye ahangaha, abantu b'Imana ufite igikorane muhoza nko ntamubonye, yarazindutse ariko yasize ibyiwe hano ko twabikoresheje. Hariho abantu bari mu koherezwa ifaranga kabiri ku kwezi, ariko bakavuga ngo uriya muntu wakoze igikorwa cyiza reka dusangire. Yeme umuntu ugifite ubugugu nave muri ibyo. Umuntu nakora igikorwa cyiza undi mugabo cyangwa se umugore se umugabo gusa muzamumushigikira. Hereye kuri Muhoza ndavuze ngo Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ndabashimiye mwese aho, nshimiye ishengero baradufashije
mu buryo bwo gusenga n'uburyo bw'ifaranga. Nshimiye famiye yacu ngahwe uriya mugabo mbonye nahaguruke nukuri kiyo munjonjorera ntabyo nakoraga, ariko ukuboko kwanyu kuri aha ngaha kwahamagaje aba bantu n'abashitsi bafashwe neza kuri bya bindi mwakoze. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone ndashimira Pasiteri Jedeo, nawe naramuvugishije yamashima, ugiye gushima Imana? Ati ngiye kwishima. None sinohamagara imbaga y'abantu bangana gutya, ntabaza bazaga ngo basige, ntabaza bareka gufungura no kumwe. Nanone yaranumvishije yamakoro ubwo ngubwo. Nanone ntawe ntuma, je nyine naramushimiye n'icuma ko kiravuga ko kirareba. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Shimiye Nyanshuti mukazana wawe mukecu. Ejo bundi nari muyinga kusitora. No kuri kubana n'abantu. Pahoro yarabivuze ngo mubane n'abantu bose amahoro. Nyanshuti n'umwana w'iwacu. Ejo bundi yamambwira ngo ufite igikorana. Ndagifite. Arohereza. Imana yo mu ijuru, famiye Bigango, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone ndashimira Bitezimana, niba abagabo bavuye aha ngaha. Nanone nawe n'umwe mu muryango, ariko haruzuba mu muryango akamagenda. Ariko Imana yo mu ijuru igirire umuryango we neza kandi turamushimiye. Shimiye bityo nari namuvuze Pasiteri ise wa Pasiteri Jedeo, nawe yaradufashije. Shimiye Pasiteri Yumva ngo uyu turi kumwe nari namuvuze, Pasiteri Mutware, abo nabagiye bampeza ifaranga. Ndashimira Rusanga, ni wa mugabo twabanaga aha ngaha. Yaravuze ati mwari turafatikanije mu mashimwe kuba Imana yarakugaruye ukagira n'ayo mawazo meza yo kuvuga ngo ushime Imana. Ahita nawe akora, nawe Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ndashimira nanone abana banje, abone uko nagiye mbandika, famiye Masunu. Nanone nabo turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira bamanyana yanje ngaba babavyeyi bicaye aha, kandi nabo baracari batoya, nanje ndacari mutoya. Twarashingiranye, haruzugira bamanyana yiwe tibaruhe pe, tibaruhe bakazama bakorogana ruguru ngo ntibagenjeje inka neza ngo ntibagize gute. Ariko twebwe aba bacu turafatikanije, mu byiza no mu bibi turi kumwe. Dore baje bavyeyi, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Bityo Muhoza nari namuvuze, Nyabahire nari namuvuze, kuboko kwawe twarakubonye. Ndashimira Mukuku, ndagira ngo murabibuka uriya mugabo, nawe ndamushimiye. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Cubahiro Kadogo, nawe ndamushimiye. Imana yo mu ijuru imugirire neza. Ndashimira Rugira Marora, n'umwe mu muryango, tiyabaye hano. Abayumbe bazaba musarire yari yateguje ngo hariya kandi habaye ngundi mukutana, arasimba aragenda, ariko yasize akoze. Ndamubwira ati nkuko ukoze gagenda. Yaragiye imusasa ngo bafite undi mukutano, nawe ndamushimiye. Ndashimira komisiyo mwene data Jackson. Jacques agira imirimo myiza, aza dutunganyiriza ibyo bamwe tutoshobora, hamwe na groupe yawe abo mufatikanije. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Kandi nta handi haba akazi ni hariya bagaburira bavuga butumwa kugira ngo nabo bagabura ijambo. Umuntu ushonje ntaco yokora, ntaco yogeraho pe. Ndagushimiye wa Imana iguheze umugisha. Nanone ndashimira
bamwe baraha iyindi protokoli iri mu rugo irimwo Nyamaneza. Musarire uriya mubyeyi, uriya mugore wacu azabanguka agakora ibintu byiza, singiye kumurata, ariko nanone iyo ari mu kintu uzabamuvuga ngo aragitunganya. Nyamaneza hamwe n'abana ba Kinoro nabo turabashimiye. Ndashimira bwana mukuru hano. Ese ko murabona rinde mukuru jewe nawe niwe ndamukurikira irya kabiri, ariko mama yakurikizaga vuba vuba, twarabanye mu butoya, none twembi turabagabo ko turashingira. Nanone nawe ndagushimiye, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, ari kumwe abana bacu Espoir n'abashiki biwe bari hano, bazanye mukazana w'uyu mukecuru niwe mukobwa wiwe. Nanone uwo mwana wacu wundi akaba umukwe w'uyu mubyeyi, bose n'abana bacu turabashimiye. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero bene data tudacura abandi, mwese turabashimiye. Yemwe ndashimira amahirwe twahuriye gahangaha, ariko twese abanyamurenge turavukana. Si uko mvuze ngo niwe gusa, ariko mu izina ry'uyu muhana wose ndamushimiye. Nabonye kuri rwa rubuga sinakaza mbasha kuvuga, ariko ngakurikirana ararushusha, aravuga ati yeme ngahwega. Nukuri ineza yawe ntimugacogore gukora neza. Ijambo ryarabimaze ngo ntimugacogore gukora neza. Hamwe n'abandi mwafatikanije ba Joseph, ba Pasteur Rukumbuzi n'abandi abagize icyo bakora, abakoze nta kindi kintu kigoye gutanga urufaranga. Benshi bazamubagira guke kandi gupfunyurira undi, kandi amaboko atanga tazakena, ukabona kurakogira ubugugu bwa bukene buzoza. Ariko mwebwe muhaye mukora neza muri ibi bihe turi mu butayu. Urufaranga wasabye hariya nawe ukaruheza abandi. Ndabashimiye bene data, abagize icyo bakora bose n'ababitekereje ntibabona mwaye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. N'abavuze biragora kuvuga ngo barubone, nabo bari bafite uwo mutima mwiza, nabo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone ndashimira abatumirwa. Pasiteri Reverend Musore namubonye rimwe, ariko nama numva ndamukunze, kandi mu by'ukuri namuboneye kuri gerezo. Harabona hamagaye titwiganeka, abavuga butumwa ni benshi, no turabafite na hano. Ewe ijambo mugira zina wamusiga yigishira abantu bose, ariko nanone jewe nama nsaba pasiteri tese ntiwumvugishiriza Pasiteri Musore nawe tinda kibazo kabisa, tinumuvuga butumwa aramuvugisha. Naje nyuma yiwe nama nohereza amawudio ti pasiteri narakize, none uzoze utubwira ijambo ryo gushima Imana. Kararivuga ijambo, kararivuga hano. Kera hakiza abantu, jewe gakera narakize, n'ugwaye none arakira kubera amajambo y'Imana tubaye twumva. Ndashimira abayumbi n'abatumirwa. Bene data, muri mu gusura abantu, muri mu gusengera abantu. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Reka Pascal haguruke dukomera Imana yacu amashyi. Mwene data muzamutereninga kuraja muri Amerika, wogendaga nta wundi usize hano. Kuba muri uyu muhana nta bayumbe zotumerera nabi, ariko turagushimiye. Aba bantu bose baragushimiye. Naje ku izina ryanje ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Ndashimira Bible Perezida Peter nahaguruke. Nanone Bible yaranyegereye ikamiza na sente mu rugo, ikazi kansengera. Amasengesho nasengewe sinari uwo kugenda pe. Muvandimwe mwarakoze, mwarasenze, bakama basigana ifaranga, kandi ibyo mvuze simpaye mbesha. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira bene data abaririmbyi nibahaguruke.
bidaga musarire na Yesu n'iryo jambo yavuze ngo nimugende tukira aha ngaha pe abapasiteri nibo bari mu kwama baguma bagakora gusa hariko abavuga butumwa tibahaye bakora shakora abavuga butumwa n'ukugenda nyine bakaja iyo mu myonga nari ndenganije abapasiteri abavuga butumwa n'ukugenda bidaga waragiyega amavuta y'amaba menshi na hano wari uyafite ariko wagendeye zariyongereye Imana yo mu ijuru iguheze umugisha Peter nari nkuzi ariko sinarinzi nkuru umwana w'iwacu abiwanyu twarabanaga waje ukiri muto mwene data turavuze ngo urakaze n'Imana yo mu ijuru iguheze umugisha Imana yo mu ijuru ibagirire neza uriya mugabo uhayivuza ikidari nahaguruke Faustin Nikoda iyi mpano hano musarire dore abasore bava habakika abana abasaza ariko dore tibari mukuru babamenya kugira imijyi ariko iyo mpano nziza Imana yaguhaye Dawidi yakaza curanga abarwayi b'ibicure bakama bahaguruka none niho mugeze muzamusengera impano ntimukaza mupfa kuzigira kuzihuza n'ibindi muzamusenga Imana n'Imana yabahaye ubwo buryo mwana wacu turavuze ngo Imana yo mu ijuru iguheze umugisha bari abagabo bafite biriya byuma ayo ibisuma bibiri aya niyo makutano mbonye murebe namwe bavandimwe ngira ngo nsanga n'abana baha uriya mwene data wundi izina ninde mwungeri ibyo bintu mwize ni byiza ejo bundi byishimo yaratubwiye ngo twihangire n'imirimo ubukene tubuvemo pe none dore abagabo abandi basore bamwe bari kuvuga ngo ko bariga ariko ntitwaye turuha tumenya ibyabo dore mugande babigisha bene data twarabatumiye nta n'ifaranga ntaki bamwe gako baragira ngo baratwaka turabashimiye bamenye ko twakize dufite amashimwe bama bazana ibi bintu Imana yabahaye ubwenge turavuze ngo murakaze n'Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndashimira serire hariya turi ese barahari ko ndababona nukuri harimo n'abayobozi batuyoboye mu makaritiye n'amaserire ariko narabunze iri yepfo mu Kinindo hari amazu n'abariyo karabagwaho nibabona iri ya ruguru bazogenda iyanje yari imaze kugenda pe shike mbona inzu noneho muri ya nzu nshika ndaryama sinasohoka ndagwara ariko ababyeyi bamba bugufi hamwe n'abagabo nukuri turabashimiye n'uyu mukutano twarababwiye barambwira ati kurasha gukora ikintu ciza namambwira pasiteri ati no mu bavuga no muri serire naho abaheza umwanya bene data umubano kandi umuntu uzomubenyera uko mwaturanye ababana nabi ore wa ariko mwebwe muri ababanyi beza turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndabashimiye mwese abapasiteri n'abandi abagize icyo bakora ku bwanje Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha amen mwari mageze neza reka dukoma amashi yamugiriye neza abatumira nabibagiwe yeme nibagiwe iriya korali ya Methodiste siyo kwa ubaye ni agape president wabo nahaguruke nakamutu Jesus na Adonai aba abana duturanye nibo nibagiwe aba president bahagurutse abona kwibagirwa ni mwebwe nukuri kari gaciyemwo ntawo kwibuka byose bana bacu mukomereza aho ngaho muri mukurepeta neza mukaririmba neza Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha amen ahubwo mu bantu bibuka ni uwa mbere cyane hari abatoshobora kuvuga ibi ngibi ngo abikurikiranye bene kuko ntabikoze nubwo atwaye umwanya nawe ubonye
iminiti yacu yayemaze mwarimu, ariko niwe ukwiye kuyimara. Nubwo abandi bo kwicara, intego niwe waduhamagaye, niwe uvuze, abandi tubabwiye ngo nimwicare, bagomba kugubwa neza bakicara, ariko nabo baravuga. Turagenda duhereza umuntu umwanya muto muto. Nari mvuganye na madame we n'uyu musore kugira ngo ntibasubira muri biriya byose. Baravuga nyine ibindi nabo batekereje kuko bafite byinshi ku mitima, ariko nanone mu miniti 2 ine bombi babe bararangije kugira ngo nabandi nabo gawe nk'abahumeka nabo iyo miniti isigaye. Gusa nyine Revera uraza kumbabarira uze kunongera wawe kurabona kuntu bimeza. Nanongere kuko ga iki giterane ga namashimwe. Ijambo mwararyumvise n'ubundi turaryumva ko turajaye, ariko mureke tugere kuri objectif y'igikorana. Reka tubahereze karibu mama. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Umpera Imana icubahiro. Haleluya. Twongere. Bwana sifiwe. Haleluya. Imana ishimwe. Twese ni ugushima Imana yuko tubashe kugera kuri uno munsi w'amashimwe. Imana ishimwe. Urabona ko batwaye umwanya muremure kandi senti twari kumwicaza kuko niwe wakubititse, niwe uzi ibyo yahuye nabyo, ntabwo twomwicaza nubwo wamugani twese twokwicara, ariko umwanya wose ukamushiriraho biramaze. Imana ishimwe. Tubanje gushimira abantu bose babashije kuza kubona bakuru n'abatoya baganditsa ngo nitwe bitabye. Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Sigitangaza uko twobipanga tukanabikora ariko tukabura batwitaba, ariko mwebwe mwabashije kwitaba abantu bangana utya, Imana yo mu ijuru bagirire neza. Iki ni icyerekana yuko mwaje kureba icyo mwakoze. Twatangizanyije namwe kuva tugwaye, kuva dukize, n'ubundi turi kumwe namwe. Iki ni ikibereka yuko ibyo mwakoze mwaje kubireba. Imana ishimwe. Yego ntituvuga tugize ngo tuvuge gusa, twovuga byinshi, abandi bose bakama bareka nta kintu cyo kogwa hano, kandi ibyo nabyo ntibzokunda kuko nabandi baba bakeneye gukora. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese. Twebwe ntitugenda dusubira mu bintu n'ibindi, yabyivugiye nyirabyo, ariko ibyo byose yavuze niko byagenze, kandi natwe twashoboye kumwihanganira, kandi abo bantu bose yagiye avuga yemwe ni ukuri baradufashije. Nabonye igitangaza cy'Imana je muri kugwara. Imana ishimwe. Kugira itaragira ikibazo uzuvuga ngo wenda naka ntagukunda cyangwa ntakuzi, uzuhura n'umuntu gusa ugatambuka ukamuvuga ngo uriya wenda ntaza gufataho, ariko ni ukuri nagize kino kibazo ndahumigwa. Abantu bose mu nkambi subu yajya mbivuze mbikuye ku mutima, nongeye kubakunda ubugira sinovuga inshuro nabakunze. Imana ishimwe. Narabakunze mwese mu bishuti zanje, uhereye ku mwana wa hano ukageza ku mukuru, ku bana b'abasore batoya twarababonye, amakorari yose yeme. Ubu nyine yaje bazanye ibiro by'amasukari, ndavuga ngo isuku ni gute. Imana ishimwe. Uko ni twebwe gusaba kiyabareba, ntibaracogora ntibaracoka kubyo bakoze. Bamwe baraje bakazaza agafukama mu nzu ngo ni imihigo bahize, nubwo basanze atarimwo bagafukama bakazamura amaboko ngo Mana tuguhaye cyubahiro kubyo wakoze. Ndavuga ate suku kudukunda no kunyabaki. Kuri yavuze nawe ngo ntabya cyane nyine mbese azakora, naje ntagihambaye muri no kambi no vuga ngo nari nakora wenda gikore k'umuntu ku mutima. Uko Imana yonyine gusa. Ariko no kuri narababonye, kandi ubwo rukundo mwatugiriye n'abandi si ukuvuga ngo nitwe gusa, n'undi wese uzozugira ikibazo bene ico muzamuhaguruka mu mwegere. Imana yo mu ijuru ishimwe. Gusa amaze kugwara arababara ngo agume kubabara, hari ubwo agazarara yicaye aha yataka, ariko akikomeza akabona arikomeje, akabubwa ambwira ngo ameze neza, ariko nje mpambona yahwereye. Imana ishimwe. Kwikomeza nako kugwaza umuntu akikomeza hamwe ni byiza. Takwereke yuko aremze uko yaraye yicaye, ariko baza kumureba kiyangana akava mu cyumba agaseka, mugabo agaseka muri saro, abantu bagataha bumi. Uyu muntu bazatubwira ko arahwera none karaseka. Kambwira ati se wewe, ariko nawe uzutangaza.
taruhahingukiriza umuntu ngo amubwire ngo meze gutya, nije wari uzi ukuntu yari ameze gusa, kuyo ko namwe mwabibonaga ku maso mukavuga nyine ngo ageze kuri, ariko yayihagararagaho biteye ubwoba. Imana ishimwe. Kugezaho isa mufara mu munsi amutwara ku bitaro, nje nyarabaherekeje mbageze Gasogo, arurira ndagaruka, ariko ngaruka mpaye mvuga ati nukuri ni Bujumbura ntibahika. Ariko Imana yo mu ijuru imushitsayo, umwana nawe aramwegera, baraguma bariruka ku bitaro, abamufashije Bujumbura nabo Imana yo mu ijuru baheze umugisha, kuko ari hari yagwaye naba wenda ntibahazi cyane, ariko urumva bahamenyereye, bacaga ahantu n'ahandi bakamenyana n'abaganga bagashobora kubimufashamo. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Abana habe nabo nuko bari bameze. Uyu muhungu ntiyo kubwiye ngo ambwire ngo mama ngo papa ameze gutya, jewe umwe kavuga ngo muzamumpisha muzoreke nze nyitorera ugenzi nje nyine nze ndebe mpe ku mwana. Umunsi napanze ngo ndagenda bama bambwira ngo baragenda, ariko nkabona yuko ari ukwangirira yuko bashika gusa ngo ndebe uko bimeze, ariko naje bumwe ngakomera. Umunsi umwe ndavyuka ndapfukama mu cyumba yaragihara aremvye mpambona byabuze, ndavuga ati wa mana we uko ntakantu yakoze umwibukiraho habe nakama, tije ko mpambibona mbizi tikijyagize gutya kijyagize gutya, yagazagura mu costume tabwo yagaza yambara nk'abandi, nararuwengeza kuri zine yatanze ari shasha, kamubwira ati se kubera iki uza wiyambura ihuzu ufite nzima igaragara ukayitanga, ngo se none ngo uzushaka ngo ntange icyo ndakunze, ngomba gutanga icyo nkunze. Akabikora gutyo, parura abantu yaguriye ibitenge, ndavuga ati Imana nukuri ntubuze icyo mwibukiraho, ikiwo kimwibukiraho kamugarura. Imana ishima. Imana irabikora yeme, mureke tugira ako igihe wagize ikibazo ubwira Imana ngo aka. Abana bakagira umunsi wo gufunga, abana b'impinja kagakobwa, narahumiwe n'uyu muhungu muto. Umunsi umwe bagiye ku ishuri batariye, baragaruka ntibajya, baravuga ngo uyu munsi mama ngo titujya, birirwa mu ntebe, abana bagasinzira bakicura, ababo bakaza kubareba ngo baje gukina, bakavuga ngo ntibagenda, ngo turafunga gusa, mwabana mwe ni mujye mutarambukira mu ntebe ngo turajya nijoro. Ndavuga ati wa mana aya mafungo y'abana b'impinja uyarebe. Imana ibyo byose twagiye twisaba, ibyo twavuze byose irabikora. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko nyine tutitoguma gusubira mu byo bavuze, ariko umwana wanje bukuru ndamushimiye bivuye ku ndibaza umutima. Abandi bose mwarakoze kandi namwe ntako mutagize, icyo utarakoze ntacyo yari afite, ariko umuntu wese yaragerageje ko yari afite. Umwana wanje yarakoze arakora, abandi bagiye guhaguruka tutomenya umubare w'ifaranga yari amaze gutanga, nubwo twovuga ngo tuzishire ku rupapuro nuko ntitwozimenya. Imana yo mu ijuru naho hari imuheze umugisha. None ndabashimiye bamanye nacu bavuye umusasa, nukuri kumva igikorwa kiki ugatanga amatike yawe ukaza kujya nuko biba biri mu mutima wawe. Aba bose bavuye Muyinga ntabwo bazanywe no kuvuga gusa ngo baje kudishigikira, baje kureba ibyo Imana yakoze. Ndagira namwe ko murabona iriya nkovu aka gakobwa niko kavuze ngo bazozamuseka, ngo nibazozabona iriya nkovu, ngo erega bazozagira niko yavutse toyaye yazabanaga ibyo nyine tahovye tahiwe niko yatekereje. Ariko umubiri ni kuzumera, uzuburi muzima none ejo ugahinduka. Hari umumama umwe wambwiye ngo yagaze aje gusengera n'umutsima ngo agasenga, ngo ntamenye igihe yari senze ngo yamusengeye. Yeme baradusengeye, kujuzi bazasengera umusazi badahumeka, nukuri baradusengeye. Twagaza tuza hano ninga bagasenga, ahantu hose nciye nubwo ntambutse abinjiye bagasenga. Tiyeme uko ana amasengesho mwacu gusa tinukuri Imana uzabikore. Imana irabikora takwitagize yeme, nukuri nyaravuze na hano ndavuga ngo ntashimwe nyobona peza Imana kugira ngo kubyo yakoze tajyo nyobona jewe, tajyo nyobona. Imana nawe nyine irabizi biri mu mitima, kandi ntitwobivuga ngo tubirangize. Imana yo mu ijuru mwese ibaheze imigisha, abatwitabye, abaha batekera abashitsi hariya mu rugo, abari hano mu gikoni,
papa Rasheli imana yo mu ijuru imuheze umugisha ntako twobona tuvuga abavuye muhinga yeme hari umumama wankozeho mwese mwarakoze kandi mwagize neza iyo umuntu avuze gutyo suko abakoze imba mvuze ngo ntibakoze bagize neza cyane ariko mama kara turabana hano mu kanisa tubana no muri korari nyamubonanye ubutwari ntari muziho haguruka umukubitira amashi mwongere umukubitira amashi uyu mumama yarantangaje yagaze amariyinga rimwe atagera iwacu akaza kundeba kandi dutondana no kwikorari ngo noneho ngo bimeze gute ngo yaradutaye ngo amaze iminsi ngo ataza kutureba ubwo butwari bwawe nawe kandi ko hari bamwe azamubona gutya ntibamenye yuko abugira ariko nje narabubonye imana yo mu ijuru iguheze umugisha Bwana sifiwe sana. Haleluya. Murihangana kubera ko amashimwe ari menshi mu mitima, kubera ko ari ngombwa kubivuga kandi birakwiye uwo twagurutsa wese yovuga. Niyo mpamvu tugiye kuvuga umwanya mutoya. Fata kuri piano gato tutere chorus tubatindira kubwo impamvu z'amashimwe ari mu mitima yacu. Heza bari abagabo mu microphone bombo heza bidagara heza na Peter. Hallelujah. Hakinanirimana ico yavuze kuri wowe no kugikoriza gikora. Hakinanirimana ico yavuze kuri wowe no kugikoriza gikora. Hakinanirimana ikoriza gikora. Haribyo wifuza kugeraho ukabona ntazira. Yesu ni wezira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Haribyo wifuza kugeraho ukabona ntazira. Yesu ni wezira y'ubugingo n'ukuri ntuzayoba. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Mureka dushime Imana mu mwanya muto cyane njewe sintinda ariko ndavuga ibintu Imana yakoze. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi nawe nguhaye wovuga zukuri ntawe udafite amashimwe. Hanyuma abari hanze muruzuye mutwihanganire rwose nta mutima mubi impamvu z'ikibanza cyabaye gitoya. Abashitse kare barahagaze ariko rwose muratubabarira se impamvu zacu. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Amen. Tuzamure Imana icubahiro. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dusubire kandi duhe Imana icubahiro. Nukuri nuzayo. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hey. Amen. Noneho turatarama. Turi kumwe na Nyabikari, turatarama turabyina igisirimba. Ibyo muzembere. Umucuranzi arahari umeze neza. Nyabikari turavuganye nawe namubwiye. Kandi nibinavugira naje nawe turavugana kugira ngo ubikore neza. Sidos? Uri umuntu mwiza cyane. Bwana sifiwe sana. Amen. Mureka dukoresha umwanya rero turase ku ntego kugira ngo mutuze. Ngiye gushimira icambere ndashimiye Imana yakije muzehe. Muzehe yaragwaye rwose mwarabibonye mwari muhari. Arababara aruharaheka
kandi hari ukuntu abantu baza bibaza ubwo yari ajyamye hariya mu rugo, hari ukuntu abantu baza bibaza ati wenda abana baba baramutaye bakamurekera hariya, ese ko bataza ngo bamufate ngo bamujane Bujumbura ku bitaro. Ni ukuri kw'Imana buriyinga izakazishikano nkeya n'idolari 200 zo kugura imiti kumutera mu nzu. Yewe manuka tuje ku bitaro turebe uko bimeze, ngo hari umuganga ngo afite hano ngo amukurikirana, ngo abanza arebe uko biza kugenda. Ariko rwose jengeye gushima ibintu bitari byinshi. Ndashimira mitwarite ya hano, muri abantu beza cyane, nuwo guhijana nagiye rivuye ku mutima. Nukuri ntako atabagize, aribyo yabonye bivuye ku mutima aba yakoze. Hari n'ubu ufite umutima wo gukora ariko akabura ikintu atanga, kandi birababaje rwose. Ikindi ndashimira pasiteri umuvyeyi wacu Mutwari, nukuri ko Imana yakoze ikintu kinkora ku mutima. Rero ibira bintu wakoze byo kuzana muzehe hano, hari abagabo benshi, hari abasore benshi, hari abagore benshi, hari abantu benshi batandukanye. Je nzoguheza inka mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu nzomuha inka, uko nzoyibona ingana niko nzoyimuheza. Bwana sifiwe sana. Iyo umuntu yagize neza naho kiye kugirwa neza. Ikindi ndashimira itorero rya hano, mitwarite nayivuyeho, mwarakoze ibyo mwakoze byose, n'utarabonye agasenga yagize neza. Itorero rya hano mwagize neza kubana natwe, kutubaza amakuru, gusenga, abamama, abapapa, mwarakoze. Imana mujweze umugisha. Ndashimira abadiaspora. Abadiaspora ni beza cyane, ni beza rwose. Imana ibaho umugisha. Simvuze ngo runaka na runaka, ariko ari abana bato, ari abamama, ari abapapa, barakoze bakora ibintu byiza bidukora ku mutima. Ikindi ndashimira mama Sanzabera. Hari ukuntu abantu baza babana ndetse n'umuntu yaza akora ikintu ntiyibaze ko cabaye tushe kuri ujya ariko agikorera. Uyo mu mama nta faranga ari kampa nda n'ikindi, ariko ari kambaza amakuru kanya bimeze biti umwagiye ku bitaro mwavuyeyo. Ibyo bintu nabyo bikansubiza imbaraga ukumva ari abantu muri kumwe bakwegereye. Imana iguhe umugisha, uri umuntu mwiza cyane rwose. Hanyuma njewe ngiye gushimira madame. Ni ukuri si ukwihaya, si ukuvuga ibindi, je nashatse neza cyane. Ibyo ngibyo ntimuseke cyangwa ntimubitahura ukundi. Ndagaraho namwe mwarabibonye, si ukubirata ariko niko biri, mwarabibonye. Yamagwaza muzehe kuva muzehe atatse, yamamugwaza amuja inyuma aramugwaza. Jean akazabwira madame ati nyabuna banza ureke turebe ko hari abandi wenda butanga ubundi bufasha. Atoya ati nkiya ngora nkiri mu kazi, yakaza yembwe zo yahembwe zose akamaze inyoherereza ati mugende by'ukuri mugerageze, Imana ibane namwe kandi ko turanabasengera. Nukuri ko Imana ngira umugore kubijanye n'ifaranga byo, nukuri yambere umwana mwiza, ibyo byo ntaza bica iruhande rwose. Imana ishimwe yampaye umugore mwiza. Ikindi rero bari abagore batabana n'ababo hafi, by'ukuri mwita ngo bari aba diaspora, hari ukuntu ushobora kubana n'umugore ko ntimubane neza. Hari abaza bagiriye ingamba bwije ukuri nta na message bohererejanye, akaba ari ku murongo nawe uri ku murongo, ntabite ntayambu ntamwaramutse, umwaka amaceceka undi agaceceka, icumweru kamagishira. Ariko nukuri umugore wanje yambere umwana mwiza, babidagara tubana repfo barabizi, sinorinda kubivuga. Jewe nije musore muto yaguriye imodoka, arambwira ati kugenda n'amaguru ndabihakanye, tora imodoka uzoza ugenda n'imodoka aho ukeneye hose, nzoguheza ifaranga kubera kuri umugabo wanje kugeza ungezeho. Bwana sifiwe. Amara akora imirimo ntarabona ahandi hantu. Rero Imana musarire natawe Imana ejo bundi, Imana igira inzira zayo. Narashatse mare gushaka muze yaragwara, Imana ibanze duheza amaboko azodufasha mu gihe muze azobagwaye. Hari ibintu Imana izikora
twe tukabibona gutya nk'ibisanzwe abantu tube nabyinjira indani ngo babe bitekereza. Umugore wanje yamaze kugenda, akigenda muzehe yamambwira ati ko ndumva mu mubiri itameze neza. Ico gihe muzehe nawe yamagwara. Ndavuga ati kubera iki muzehe agwaye umugore yagiye, kubera iki atagwaye umugore akiri hano. Ariko nukuko Imana yohereje ifaranga, sinzi jewe ndiyo mba ndo byarananiye. Yohereje ifaranga ariko rero yahereza nizo faranga muzehe akamambwira ngo hari imihigo nahize, ngo hari umuhigo nahize kwa barunaka, ngo uyu muvandimwe Pascal arahari. Ati hari umuhigo nahize ko ngomba kuwuhigura, nubwo ndi muri ibi ngomba gukora ikintu nahegeye runaka ko nzogihigura. Akabikora akabihigura. Imana imuhe umugisha. Nahuye n'umugore nimba namwe ariko mumeze. Bwana sifiwe sana. Ayo ni amashimwe ari ku mutima bivanye n'urubavu Imana yampaye. Hanyuma mwihangane gato ngiye gusoza sindi butindi. Hanyuma ndashimira umuryango wacu mvukamo, umuryango w'abasita. Kinjira indani mu muryango w'abatenderi, kinjira indani mwacu mwamuzehe mwa Rugambwa. Nukuri bazokurikirana no materaniro, babaye abantu beza, batanze ifaranga zabo, muzehe haravugwa. Muzehe umunsi yinjira indani, musare muzehe yarafite kwizera ko azogaruka. Ibyo mureke mbibabwire, naramubajije nguyu. Bamutwaye sizeri saa 3 za mu gitondo. Barabahinde babiri, abahinde babiri na bari abahariya bane, bari ba dogiteri batandatu. Kuva saa 2 bamutwaye saa 3 za mu gitondo plutôt. Saa 3 za mu gitondo bamugorora saa 2 za nijoro. Nagiye kumureba ahantu nta mwuka ndaki, sinonoho ni muzima cyangwa rukundi byagenze. Umudokiteri umwe yarambwiye w'umuhinde aje kunsinyisha, arambwira ati by'ukuri Imana yogirira neza umudokiteri akagira ukuboko kwiza Imana ikamukoreramwo akaba yobaga umuntu agakira. Ati rero usinye nakira ni sawa, natanakira izo ngizo rwose ntagira izo mutubaza, Imana gusa musenga Imana niba mwizeye arakira. Mare mbaza muzehe bamutwaye ati none ko ntakuhaye umbwira. Ko ntakuhaye umbwira ngo tube nk'abavugana. Ako kubera kwizera yari afite arambwira se nkubwira iki, ni kutazi urakuze. Ibi urabizi n'ibyiza urabizi. Ariko narinzi nukuri nkubwije ukuri niyo unatambuka. Imana yangize umugabo nkiri muto, impa uburyo, impa ibikenewe byose. Bano bantu nari kubatunga neza. Nariko nshaka kera inzu ngo mbimure. Nako nshaka inzu ngo mbimure tuje Bujumbura, muzehe wenda ariho aguma kugwarira. Imana ni nashima ikamutwara, twama twigumira hariya tubeho neza, batunge. Yego. Nuko muzehe ndamubwira ati none ko ntako twatuvugana kugiye hariya kandi yarari ukugenda ukagaruka cyangwa se ntugaruke. Arambwira ati nta kibazo ndagaruka. Ariko yaragwaye amagwara na kwizera gusa. Abantu bagazaza kumureba bakarira ati ko murarizwa niki, mwihangane zokira. Ariko muzehe rwose yagize neza natwe kuturemeramwo icizere. Muzehe twarabanye Bujumbura, none kaza nsiga mujya ajyamye mu cumba, nasiga ajyamye n'icura kumva ari mu ntebe karataka, ari mu ntebe saa 7 z'ijoro karataka. Jana kaza ngira ngo njyame kare sinzire, singume kumva ukuntu hayataka, kuko yakazataka cyane nanje kumva birambabaje. Hako nakena ngo njyame kare, njyame nyina sigara atakaga jewe nasinziriye sinusimbabari. Ariko nukuri turashimye Imana, mwagize neza, mwatubaye hafi, muri abantu beza. Abavuye hirya no hino mwarakoze, abitavye ubutumire mwarakoze. Imana ibaho umugisha, twabona ico dutanga, twabona nico tubaha, ariko tubasaba uyu mugisha. Muri abantu beza, kubana namwe no mugisha. Imana ibaho umugisha, murakoze. Umuheze ndende vyiringa mutegurisha.
Yesu ashimwe duheze Imana icubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Shima Imana yatugesheje kuri uno munsi. Imana nishimwe. Ikindi congeho ni ugushima nyine ko Imana yakijije Muyomba. Muyomba yaragwaye ndiheba cyane, ndiheba pe, dukomeza kumusengera ariko Imana itugirira neza igarura Muyomba. Muyomba yambaye hafi mu buryo bwose bushoboka. Narashatswe musanga hano ambera papa mu buryo nari imfubyi, ndaruha ndavyibagirwa. Muyomba mba hafi anderera abana, nkundira abana, ampeza n'umurezi, ariko shima Imana uko yagaruye Muyomba. Reka duheze Imana icubahiro dutanga umwanya. Haleluya, 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 amena. muri Yona kabiri, somere muri Yona kabiri aho ngaho nabwiye pastor Byiringiro wacu agira geze ku 10. Kabiri kuri kabiri ugeze ku 10. 10 gari ni igipande gakirekire ipaje. Nta kibazo ndayizi. Oya nzike. Yagufi cyane. Kubanza kabiri kuri kabiri. Mwaretse gusakuza. Umuntu avuze Yona ko harimo ibindi bintu bikomeye cyane. Yona igice cya 2 n'umurongo wa 2. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Amen. Jewe ndavuga amagambo 3 gusa. Shima Imana kuko murumuna wanje yakize. Mwene mama karavuga ngo mama yakurikizaga vuba, njewe nabonye havuka. Kandi turavuka turi batatu mwa mama. Gusa ni kujya bavuze ngo urugo rupfusha abagore uzagororoka. Mama yarapfuye tuba benshi. Ariko nshima Imana kuko nuko murebegera hino wa. Shima Imana kuko murumuna wanje yakize. Kandi ko murabona nubwo afite inkovu ntakwameze nk'abagabo. Yoguma gutya. Umukobwa umwe ngo yatinze gushaka aravuga ngo hanyuma umuhimbo w'abahungu ngo arukomeze. Natwe itamanti twarigurishaga takwameze. None gashima Imana kuko umwana wa data tukiri kumwe tumeze neza. Wabona ko ari we munini kwijuje sindwaye, ariko dore niwe munini. Shima Imana n'ukuri kuko ndi kumwe na mwene mama yakize ameze gutya. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ubugira kabiri shimiye umwana wanje Masunu. Isa amaze kurwara yarwaye nko mu zikiri 3 niko ntekereza. Ikikiri cya kabiri namusanze Bujumbura ngo shike nsanga Isa ararwaye amerewe nabi. Tware mu bitaro byitwa Semuseka. Shite ndamuganiriza mbona ukuntu ameze. Sanga arihebuye nubwo avuga ngo ntiyarihebuye cyane ariko sanga arihebuye. Arambwira ati reka kuma kuvuga makuru menshi nimba mpfamfe napfuye nta kundi. Kandi bavuga kanseri. Usibye abarundi no numvaga bavugaga ngo azaguma ariye ngo ibintu by'imbogeri ngo nibizotuma kanseri ikira. Tewe humura uzokira. Nyuma yabwo tuje inama n'uyu mugabo. Turavuga ati dutakira abantu tubwire kuko iso ameze gutya nubwo yopfa ariko aje gupfa abantu bose babizi. No twakuye inama yo kuvuga ngo izi mboga zibi. Ubugira kabiri Rukumbuzi pastor uri harafi Bujumbura ndagira muramuzi n'umwana wanyu. Ibyukuri mu telefone mbere amubwire ati nintwari kandi ni n'umukristo. Umubona mbere kuri telefone avuga kuko twamushimiye. Ubugira kabiri wa Masunu habe nubwo iso yarameze kwa kundi naragutinye kandi narakubashe. Nabonye niyo yanapfaga. Naze mbona nsigaranye n'umwana utugararamba. Nukuri uzokomeze gucyuza umushinama natwe nubwo ahari twese twatwicara tuje inama y'urugo. Naragushimiye cyane. Ubundi nkiri jambo wacu yaravuze ngo nubwo yapfaga yewe iri abari mu gupfa cyagira ugaruka
habe no gwashaka mu ijuru ko twasigara gaturira n'ubu ngubu biba bikomeye none ga asandi kuko ukira ahangaha tukiri kumwe naho gupfa ko ntururenze n'ubundi munsi uzopfa ariko Imana ikidutishije mu impera amashi mwese ijambo ryo kurangiriza yeme bamanyana yanje nguma mbavuga cyane ndetse n'abamanyana y'uyu mugabo kuko ariwe begeranye nukuri turabakunda mwababyeyi mwe nukuri munanatubereye Imana yo mu ijuru mudukorera icyo mubona mukaza mukatugeraho Imana yo mu ijuru bahezagere mugano w'abarundi asigaye n'abantu bane Gasogwe badufasha imirimo yo gusenga badufasha amafaranga yabo kugeza none munsi bakitwitayeho Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi bafashe asige mugira amahoro. Imana ihabwe cyubahiro. Natwe turavuga amagambo nk'abiri gusa cyangwa atatu abavuze bavuze kandi gamba bazikoragera go none uko nguko urupfuga yarutsinze oya yeruza rusebiraho rugica kandi abo twahambye nyuma y'uyu mugabo ni benshi kandi beza kandi baduteye akantu ariko kuba Imana yaratugaruriye imbabazi ibaye imudutishije kandi iminsi Imana ihabwe cyubahiro. Imana ishimwe. Uyu mugabo ni umugabo w'aba bose ni umuryango w'aba bantu bose baraha batabariye iki gikorane kuba mbabazi Imana yaramugaruye. Turabashimiye Imana bahereza umugisha. Turabashimiye Imana ibahereza umugisha. Kuba mwaje mukaba mwaje kuri iki gikorane cyamwe ne data Imana yemeye kugarura ngo tube tusigaranye iminsi mikeya Imana ikidutijije twese hamwe Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ubundi kandi ndashimira umuryango wa Mbabazi. Ndashimira uyu mwana sha. Gira hino ngo hobere. Aka kana ni keza. Sinze babwira ngo nimushingira abana. Ibihungu gusa biratumbara yahangaha ntimuzi kuko umuntu azashaka umugisha. Uyu mwana washatse ejo bundi aragahinja akamaza no mugisha mu rugo none urugo rukaba rumeze rutya. Imana ihabwe icyubahiro data kandi uzofate so neza na nyoko kandi mpora mbivuga hari abantu benshi bazabafata ababyeyi nabi ufite umuvumo kandi simvumanye nukuri nufata umubyeyi nabi ugafa gufata gutya nk'ikintu gusa kigitebo bizagukoraho. Imana data iguhereza umugisha umugore wacu Imana ikugirire neza kuko wakoze neza wahagaze ku mugabo gase ikintu cyoroshye muzamupfa kubakinisha ariko ntiboroshye kubura umugabo. Imana ishimwe yakijije Mbabazi tukaba tumufite none nanje amashimwe yanje icyo twakoze cyo twaragikoze ntitwona shimwa cyane kandi nta nabwo tona kwigisha n'abana bagiye hanze ngo ntibagafasha abantu oyaye abo bazabagomba bagire neza kandi tuza tubibabwira aho bari bazabafasha abantu atakoze icyo nta nakindi yokora mu miryango. Imana ihabwe icyubahiro kandi tuza twumva iryo shaka twori rwanira kubana n'abantu amahoro. Imana ibafashe Imana ibahereza umugisha abantu bose baje dushimiye abavuga butumwa baje Imana ibahereza umugisha dushimiye abaririmbyi nimuze ahubwo mukubita rimwe uko mpagaze hano amaze amashimwe yansha baragize nimuze mwebwe mwamabirizo aba nkukubita gasirimba gatoya tubaze Imana ishobahiro. Yo haleluya haleluya yo haleluya haleluya amen. Shiramo papa.